Papa do Badwam TV Badwam so biem ya da sister Sandy be your guy ase ene ahosepe a wode abreye hye so say health tips a ye de bra wo no eye endpoint homeopathic clinic na daroma ene obo ye chidom say ye mfamra ojoada de kosi efiada yare bi e haw mema no prostate no gusu e bo ho de ro sebra no on scan onye screening no ma free onye ohwe number ne 024486 7068 0244867068 na woni Dr. Dubuaten edi enkomo de edu so no ne de aye nwonto de ama wo no Medimafo Herbal clinic wo ha yenwe yare hu bi mu oh time das Dr. time das ema wo belated happy birthday. Thank you. And then what I say we do birthday ampa wa ho fa dia no from stroba form a form no munti me twa but atade na blanky ankasa yes. Hey time that's one pa happy birthday. Thank you. Tinyankopon koso enhira wo Amen. na waduma pa na wo ye no koso aye ne sa Yes. fa je ayarefo enkwa Amen. Amen shira papa pa Amen. asa ayi wasam ne de no na ye de aye 60 aye mo na say ya be bie ni wanana Your best chance here, your Juma 2nd October. Okay. Juada ebe. Yo. James say ejebo. Sir. Ejano se de akakakra bi. Wadu ayi. Akakra no wa be remu onkra. Kuma so no ba. Say wadu juso. Akakra bi. Na wo bankran so say wadu nsawam. Nti akase. So be ya dum na juada no. Ebe tuyen na afei ejebo ni nyina no obi owo nkna bia de nani akyerem ewo pokuase mayira ni oba beje ayaresa apomuden pa na wonim bibi se anano dwada yeye no kumase no kumase for surprising. Wow. Because na menyi ni se ye ka se nkrafo ntanan na omomo asante ne no fo no mra kumase no na menyi ni se sa Adom sa no na ebeba because nkrafo ba na eketua bi be ye kan kura no nkrafo nuru be 30. Oh, okay. Ba se de kumase fo ebo mimi ko duru ho no so mpa mu na nam 475. Wow. Na wo hwet nonso mpa mu 475 na ebeduru dumie nu ho de ami koduru fie no ebo me du ba ko mpa mu wa adwume. Wow. Ma shaga na fo bosa nipa bi ebeduru ma so ebia se ye hwe na da no enti me de wosie ye oyo ehwe wo bia me ne me doctors ya ye ho nyina no doctor Yeboa ono meni ho a ona wo ho ene ye ne birthday. Oh, ene Dr. Yeboa birthday. Dr. Yeboa onyankopon sira na ye say ne ayi Medimafo Herbal clinic de September for ngwa. September. September ne don say anodin. To your side April na anodin. Also obi kura bobo no so bon na ya say why the striker. Oh that. In September for the strikers. Enti Dr. Yeboa happy birthday for Enfamo. Na me so nkoso enhira. Omo ho ba na ye adwuma pa, adwuma den. For support your Dr. Penny. Yes. Happy birthday. Yes. Na nyankopon ya and it's Jordan no ye chair ye niema no. Chair niema no. TV 50 no ye chair. Ye chair monia bebrebe. Because anapano krosha yedi kan de ehemu onza omo wodi ehemu 55. Yedi kan de 100 bank is and no 500 and somebody ya. Na nyankopon ya adom so a ejoada ayakra. Ye che TV ni 50 anopa. Okay. TV ni chenini obi a wo card wo Medimafo. Anopa no fabra besan live. Me pacho TV ni enkasa me na me ba ho eya na sa complaints meti de meti na kan eno na me di ye adwuma obu ho ba na doctor na me di nipa we ba ya na me ye say but na when demand sorry a me kan a me di TV numbers no so wo gi wo number na wo de be san la no wi am say ye go TV coupon wo ha TV that's when you assign the account mo wo bank na no so wo ba na so wo fi say TV na card no ye 150 no. Se wonsa nka saa card bi anka ho. Ube wura me office do anka se me na doctor me ye say ena me yes no.
me no eno no mintimi mmoa wo because dem say me channel number na nya ide aso awie say wo ye me maame wo ye me papa when to me ama me di because me be am me check Kumasi de na me maame nua ba ko baaye na okoto so 175 oh abroso enya de say metima ye bi enya de say later o share that tomano yes one to me anye saa niema no dia entimu o betimi aba be di line no so from anopa we yen crying hospital na ye be bi no na that team no so no wow doctor Tono Boa CSC ayale sabia na kama on said okristo so we nyame so mpafuru ho ahoni now po Medimafo Herbal u bewura ye washroom patient ewura ha utime say everything is on point doctor Tono Boa CSC bibia kama u be hwe clinic no yes na wura inside esoro ne fam konye egu ho na hwe niam ewo ho a me say we kura no odwen patient ho sa we ayaresa kura edikan asa de to so ye atwa wo so entin kran no ye be chiche niam we gina TV ne ya godo say 50 nti also obedi so nti aburu 50 a wonya bi ho aburu 50 on said that ye adwuma wow ebabulu 50 no ubenya emo ne anwa emo ne ye 5 kilos no 5 kg no ni ama anwa 1.5 liters no ebia ye dey aka ho ama enti 50 na ebeji TV ni amonka mo ho na wa 50 na ebeji TV na asem be ye o 50 na ebeji TV na fe obi obeba eda no de se waba hoda so ma hoda bia ya shawia ni de wo mu ene anwana ye dey ene ko say emo 5 kg no 80 cedis meboa on say doctor bibia ye papo ye nkoto emo bia ye ze no ye uba ye bibia ye chebia ye papa sa mo nyamisa mi bibia me ye de clinic bia TV me ma obi TV me ma ne papa me ma ni TV ade ko ya na say oti ase enti me bibia me ye no wasase so bia me hwe say me ye papa ade ama ni pakoro enti me nya bibia basa na we no se de tie no ai TV ne che no de ene ya wabeje card ana dadafo ne e qualify oh se ene wo Kumasi waba Kumasi branch ne wo card na wo de ba Accra branch when we cry card ni bia ye hwe se wo ba 2020 the here say we cry card dada enti ene obi betimi afri Kumasi abeje won kran oh say ye check Kumasi die enkranfo ba baje bi sa ye enti no nyina ye Medimafo enti the here say we cry card dada we cry card ya enye Monday na ye ba be ya ma because nipa no ma TV no number no a obehwe wo card say wo card wey wo a ba hoda da wo a eda no na wo ba de wo benya emo ne anwa wo mi say ye no when so aka last one e wa afi ye December okay on say doctor me channel Easter na ma channel ma woda September na ma channel December and we ye change na nso asaka December de ba ko de eno so ye be channel Kumasi asa channel nkan wo de ase enti eno so no efiri na ekwe bia wo card ya eno so eduru December so de be Kumasi wo de be Accra no nyina ye Medimafo no a sa na ye dey etie ewo ho nti achade ne adoye de wo ye nsuo tuo no nya ye nya ma so nsuo no de ya sa se ye tu da de se kwa ye tu be tra na so 4 oti ase enti ya kase eno de ye bank na henkafo ebenya no chefa bekupa se ye hwe ebia enkronkron na etimi bom bum eba Medimafo Herbal because ba ye chiro din ye chiro bro no kura wo fi so bae enti hu se model so pe ni ye be hesa bro no na mu firi ba no bia mu hiansu ni ye be tunsu kama ye de ye polytank esiso kama we chira Medimafo ye oman mu nyina ajapade because anema ye yi kwan wo Kumasi ye ni nyina ye chira say doctor kakra na wo de ba no wo de bi ma TV asama emoni anwa o de bi tunsu wasan de bi ayede SSC kwan enti dwuma doctor tab that we did on my Ghana mu no eyese Ghana ni babi o yale bia adi na ni kire Kumasi ebu akọ agogo efisa wo ba hobi na ye disika ne koye adoya
ye de bi ko prisons je say bebre saa do ye no so kakra no wonso nyankopon ohira obeshira no kura se de mo ya adoye mi ehwe bi anene de di kan obi eti owo ye ba Medimafo a ayaresa hodo ba ni benya wo Medimafo Herbal Clinic eye bia metimi aka se efize obo ade se ye fa nnua hini hama ensa yale de on se babu kwase nhira ne mobrohufo won no obehu won mobo ye hu nkrofo mobo no onyankopon so hu ye bobo efa ayaresa ho obi fi Cote d'Ivoire de nipa baako e by hospital papa no se mfie na ni won nante da na doctors no se obewu anura Monday ono asole begina manim enante na alba no so na osan de nipa mako dunan e de nachi o doctor na ye 30 ya nko ka no mu na o tue so na mesan de won ai de aka ai de aba se ye for se obi se ena obi se mikura poma me ba Medimafo mikura poma me kwon manfa anko enye adanse de bi because wo kura poma na wo to atwene doctor say eye entity case sa wo mi de eye niam nkitikiti wo Medimafo Herbal Clinic na o yale ni bia no pai bia nene de di kan wo hwe Adom TV onka na komanto no yem say ye wo oye onyankopon adom wo de ayaresa nyina tumi yale nyina tumi ashe Dr. Tam da so nsa gidie wawuo ne de yesie no pe na wanfa anka doctor hu say wunwi na yensie nko na yale na hawde a obeduru Medimafo a mepacho on sanfa wo yale na enko ensan so emfa mafie bi efise obisi misisi mechika se mikotodwe mikwada mentumi na mewide mu hihye menase atatai wonya ka kwanhia wo na mu obu stroke na ayewo wano na achi a wontumi nkasa mekatiro bia wonya stroke na wada de moache ebi a wakoba ebi akoje ayarehwe asa eye asenye saafo no kra de wo masam ya chen bibia ono a aseye asenye ontumi nkwa adwuma ena waye bed ti na yire ne maso se wonya stroke na pese wotumi nante ti sedi kane na wo nante wotumi to abasa kane na wo to abasa nyakopon ya adoma kuma se branch ne ebu akwa agogo ejo da ye hyenkran de ase wo poku ase mayera udu poku ase test station wana wo da driver fo nyaka kensa wo ko Medimafo ye wo poku ase mayera wo du no wo bedu mu se ye billboard no kwatwa so ha wo frɛ ye number bia so a good TV no asia ye be ma direction kama ejola e ma we empa ho because ejola eye history ba ko eba besi wo Ghana ema we empa ho nko if you say for the first time Medimafo be ye adwuma won kana enkrafo atwen ya che ba nyankopon adom akwanya na ye de aba na dance enkrofo die ema me pa Medimafo no say waba na wodi wo problem aba na wo su no yare fo to ka je say kan wa no tum na me kora me ba no na me de echen wo de wo ti ase yare ni na wo te ho no a wo beto no so tenase na me ba no na me ba na me de kora na echen wo di wo ti ase efise Medimafo ene ewurade ko hwe ese se de ye mrewafo nkokorafo ho aye din obekọ party ase wedi ase na mrewafo edi asa na ye huru na ye koba business maame papa wo hinta sabanse wo se Medimafo aba Medimafo aba ma o my Ghana nyina gidi awawo ni de yesie no ofise Medimafo the doctor say obe piem wo kuma se ebu akwa agogo nko ade a nyankopon adom ayaresa ne fa ho de be ye de a enti na wona ye dikire won senko obewo nyina da se doctor bia culture se enento echinanto na wotwe nenan ento a na wo be piem wo Medimafo Herbal dog me your number no wada roma me ka kire wo se nyankopon adom ayaresa ene fa ho de ebe ye de a ohwefo bia opeso ba ye asure ye efre 0244 77 4282 0244 77 4282 0500 727215 0500 727215 0245 449592 0245 449592 ye number say de ye ni kuma se ni number bia person wo frɛ bia wo fra
yɛbɛba ndalɛse ɛnkena yɛpokuya se mayera nyame yadom Monday na eba obua kwa agogo Monday na bibia ɛda ne Dr. Time da so na yɛte ne nka no Medimafo Herbal Clinic Dr. Penny ne nenso ɔne aba bedi nkɔmɔ nti Adam Israel tumi kana 50 TV no so kɔgye wodie na me ne doctor wie me wo snetefo nso ɛwɔ ha yɛba betoa yɛ nkɔmɔ no so na tie dog nyumi yɛba sisia